हेलो हाय नमस्कार वेलकम करछि मो चैनल साइन लाइफस्टाइल को। आज हूँ बुधवार टाइम हो गलानी 10टा। चलतु आज कौन कौन होची आपण मानक देखु। मामा सकाल सकाल उपमा बनई देइचंदी मु खाई सारलाणु आटी अच्छी मो जेजी खाइबे। एठी अछि एबे भात बसछि आयरा एठी बसछि खाइकिरी नमस्कार करुछि। जाउचंदी जेजेंको पे भी खाइक नेकिरी। बुधवार तो पापांकर आज गोटे गाड़ियाटे धरा माछ धरा होची। तो चलते देखुची पापा की माछ धरछंती आ कौन माछ आज धरिकी घरु पाउछंती ना। बाबांकर गाड़िया धरा होची गोटे बड़ा बाबा जाइकिरी नेकी आछंती माछ देखुची। माँ भी माछ काटुचंदी। माँ को माछ आनिचंदी शेवला से माँ आनी बड़ माछ ए माँ घर आनी चुना माछ। माँ जन बसिकी बाछुचंती। एठी बाबा हरिंगा 5-6 जन आसिकी एठी गाँ रे बिक्री करुचंती चुना माछ। बाबा गाड़िया धरा होची गाड़िया को माछ आनिथिले ये होची सही को माछ हांडी रे बंचिया हेची। एठी मामा काटुचंती। गली गाधेइकिरी आ मम्मी बाबा भी सेतलु माछ कटाकटी करथिले। चलते देखुची मामा एबे कौन करछि। माछ चुना माछ भजा ହେଇକି थुआ ହେଇଛି ଆଉ एठी एबे मसला कषा होची मम्मी कषुचंती ଆଉ आलू भजा ହେଇକି थुआ ହେଇଛି ଆଉ एठी चुना माछ जो माछ भी कटा ହେଇକି थुआ ହେଇଛି को माछ आसीटी एबे भजा हबो। भजा सरीगलानी आलू पड़ी मसला कषा भी सरीगलानी। मामा धनिया पत्र बटुचंदी धनिया पत्र भी पकईदेले। बाकी अच्छी भजा एति भजा होची। मम्मी जो सोरिष बटाटा देल कौन पाइंका देल? सोरिष बटा देले माछटा बहलिया हबो तरकारी आ टेस्ट भी लागियो। कौन लास्ट को दिया हुए मसला कषा मसला कषि साइला परे हाँ फास्ट पियाज पड़ो पियाज पकड़ा पर अदा रसुण पेस्ट दिहब लंका पाउडर हल्दी पाउडर दिहब सी कषा हो सारापर चिकेन मसला दिहब सी टे कषा हम कषा हो सारापर सोरिष बटाटा दिहब पछरे ना तरकारीटा पिचा हो आगुरी देकी कषिदेले तापर माछ पड़ो सी फुटिला भजा माछ पड़ो माछ पड़ी पानी दिहब पानी दिहला आलू सिझीगला गरम मसला पड़ी ओढ़ा चुना माछ भजा ହେଇକି थुआ ହେଇଛି। ए चुना माछ को माछ अच्छे
ये केरांडी चितुरुड़ी ଆଉ ବାଳି ଜାଲି ଏ ତିନିଟା ମାଛ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ବଡ଼ ମାଛ ବି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। କଉ ମାଛ ସରିଲା ଏଇଟା ସରିଲା। ଏବେ ତରକାରୀ ପାଣି ଦେବା ଆଳୁ ମସଲା ଦେହରେ ଦେଖି ଆଉ ପାଣି ଦିଆହବ। ଆଳୁ ମସଲାଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ଆ ଦେହରେ ଦିଆଯିବ ମାଛ ଭଜା, ଯେଉଁ କଉ ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ଅଛି। ଝୋଳଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ଫୁଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ମାଛ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ମାଛଟା ଟିକେ ସିଝିବ, ଯେମିତି ଆଳୁ ମାଛ ମିଶିକି ସିଝିବେ। ମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ମମି ଏବେ କଭର କରିକି ଯାଇଥିଲା, ତ ଏବେ ମମି ଆସିକି ଏଇଟାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବ ଏଇଟା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଆଳୁ ଆଉ ମାଛ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଆଗ ଦେଖିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବ। ମମି ସିଝିଯାଇଛି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମାଛ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଗରମ ମସଲା ପକେଇବ। ବାସ୍ନାଟା ମଧ୍ୟ ମସ୍ତ ହେଲାଣି। ତରକାରୀ ବି ସେମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମସଲା ମୁଁ ପକେଇ ସାରିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ମମି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା, ଖାଇବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାୟରାକୁ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ ଖାଇବ। ସାୟରା, କ'ଣ ଏବେ ଖାଇବୁ? କ'ଣ ବୁବୁ ଖାଇବୁ? ସିଏ କିଛି କହିପାରେନି। ଚିକେନ୍, ମାଛ, ମଟନ୍ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କହିପାରେନି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସିଏ ବୁବୁ ହିଁ କହିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିପାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା। ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଭଲସେ କହିପାରେ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଆଇଁଷ ଜିନିଷକୁ ସେ କିଛି କହିପାରେନି, ତ ବୁବୁ ହିଁ କହିଥାଏ। ଜେଜେମା ପାଇଁ ଖାଇବା ଯିବ ସେ ଘରକୁ, ଜେଜେ ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜେଜେମା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବ, ଜେଜେ ଖାଇବେ। ଏବେ ମମି ନେଇକି ଯାଉଛି ଜେଜେଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ। ଆସିକି 8 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଲେ ଆଉ ପାଟିରେ ଗୋଟେ କିଛି ବି ପଶୁନି। ଖାଲି ଅଣ୍ଡାକୁ ଅଣ୍ଡା କହିପାରୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ଏବେ ନିଜ ହାତରେ ବି ଖାଇପାରୁନି, ତାକୁ ମାମା ହିଁ ଖୁଆଇବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ମୋର ବାଉଳା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ କରିପାରିବି।